sitnica. Tako je, dobro, Ksenija, kako ćete vi onda probuditi svest građana da sitniš nije sitnica? Ok, krećete sa kampanjom, na koji način ste planirali uopšte da je realizujete, da biste građanima prosto približili? Kampanja je počela i mi smo smatrali da je jako važno da se malo bavimo i tim terminom, šta je to tačno filantropija, da to malo prilagodimo u nazivu onome što je građanima blisko, da je to davanje za opšte dobro, da je to briga o zajednici, da je to neko dobročinstvo na kraju krajeva, solidarnost među građanima. I odlučili smo da taj prvi deo kampanje do jednog javnog događaja koji ćemo imati 16. oktobra u gradu, jednu uličnu kampanju, da do tada plasiramo praktično ovo istraživanje. Znači da što više govorimo o tome kakvi su nalazi naših istraživanja, kako smo to iskoristili da napravimo platformu za ovu kampanju, a naravno imamo i neke mehanizme za davanje. Sad ovo što ste vi verovatno ovde već snimili, ovu kutiju koju smo mi doneli, to je jedna maketa kutije koja ovako simbolički predstavlja davanje tog sitniša, zapravo prikupljanje sitniša. I jedna takva kutija je postavljena u jedan supermarket u gradu gde građani mogu da se tu na licu mesta upoznaju prosto sa tim između ostalog i šta je sadržaj ove kampanje. Potom mislim da je važno da kažem zašto mi to prikupljamo novac. Mi smo iz istraživanja videli da kada se prosto građanin na neki način podstakne, isprovocira da daje, kada se podstakne ta njegova, ovo što je Svetlana pominjala, volja i osjećaj odgovornosti da treba da taj novac prikupljamo za jednu malu fondaciju koja se zove Mesečina, oni rade u Subotici. Oni jednom godišnje daju grant i za druge organizacije nevladine u Srbiji koje prave klubove za decu iz disfunkcionalnih porodica. Odnosno za onu decu u čijim porodicama postoje uvezani mnogostruki problemi i gde zapravo nema dovoljno pažnje usmerene na psihofizički razvoj te dece. Pa je samim tim i ova akcija humanitarna. Dobro, a